لكوباني وغندواري وين روش نآرامة قفوا ما تفصيل سر رجاوي كردستاني هنا وكيدنجي جافلوية كينا كا آلين كردي لرجاوي كردستاني ريفا بريا خوصريا كوهيا كنگی برای خود شامه به چه آوایی شانده که پیکتینه داخوازی وان چیه و مجارل گل میوانه که خواه گتو بیش دکم ریاض درار کو هفسروک نویسنگه ها شورمندیا انجمن سوریا دموکراتیک مسدیه جوینا میوانه میه برزف دما باش بس فاستو میوانه رو داویه ترکیه داخواز دکه کو حسدی لکوبانه چکه خود دینه دخوازم نرینا و ناس بکم وکه مسدی لسرویه که و چه برسف هیا مساء الخير. حقيقة بالنسبة لنا براسي بومم هي نوع من الاستمرار جورك جبردوان بونا داخوازين چارسريا سياسي و ريكا آشتيه تاكن ريكك و ببسته دمو آرامية بو همو سوريا وبالتالي لاوراجي لم نكن ام تجاري لأي نوع من أنواع القتال بالنسبة ام تجاري بو شاركنه لديجي تركيا يانجي او جروبين كو تنه بو كشنا كردان هاتنه ام آمده نبوين كو شاروانجي بكين ام اف جروبت چکدارین کو خوابس بدهی آزادی ناو دبن شکاندن آزادی نه چونکو او نه چونه دیمشقه لبتنه تلرفه داگیر کرن اشرفی داگیر کرن و کرد آنکو کرن عفرین لچادران در کرن و رکفتن دگل رضع العدوان ده هاتا کرن كو ريك بينا بكرن نهاجي هولدن كو دستريجي بكن سر كوباني كو همايا آشتي و برخدانيا دخوازن كو إرادا و بشكينن چونكو دخوازن طولا خوش كوباني بكن لنبرانبر و چنده كو كوباني داشتك شكانديا بارم باشترین رگ و آشتیه دانانا چکیه جوی نافچه دامالی چکانه جوی نافچه داکو هیچ بیانوک به دست ترکیه نمینید که وان گروپان ده بزوینید داکو شاری بکن چاواکو هنار ننوا من بچه و من بچه تالان کرن نیمندگرین فرانسی و امریکی حولا وچنده دن داکو جنگ لویت نافچه بهت دور خستن چونکو براستی ام حولا آرامیه دادن و بشره بچنه دیمشق داکلوه داره دانستاندنا بکن و گهینه جورکش لحفته گشنه بو برز رياض وولات جهاني آگهدار كريا بيقومان ويري بدن كو تركيا إيريشي سر كوباني بكا يبدو أن تركيا قامت بهذا الدور وسط ياركو تركيا جدس بيكي و بوي رولي هستايا جده روشن بريبا دزوان هولان كريا ديگل پشتي كو هزن رضع العدوان حلب کنترل کری او جادنا نوا پرزگرکه داکو دست بسر نافچه ده بگره و بکاره گرانکاری دموگرافی بکه و بکاره بشتار به و دستوردان ده سوریه ده بکه سر جنوبه ترکیه تا که لایه نکو سود جوان گرانکاریا دید و دکاره به همو آزادیه که و دستوردان بکه اگر بخوازه دکاره وقت جیرانک باش هفکار بله نها بوی رفتاری کتاب دیگره گروپ این شکدار بکارتینه و تشتکی دیگه که نهات یخواستن جوه و در فتح بکارتینه دادم که دا کجبا کنه و دولتی رو داری نینه و هاول دادن دست بسر سوریه دا بکره و کنترل بکره له هندک آماجه لامریکا شی هنه کود بشن اف کارن ترکیه کارک خرابه و نابه ری بهت دان لی وقت صادیاره اردوغان درفت دیتیه پشتی که ترامپ مدحن اردوغان کرن دخوازه به چنده به درفت ببینه اوجی خرابترین تشتک و سیاستوانه کته بگه کو چونکه به دکارار هون لأوروبا دمینن و تسو جوالات أوروبي ورقرتنا درباره كوباني
الحقيقة التفاوض داخلي دانستاندن د نافخه د تهنه کرن د روجاوا و همو او تشتن وی دره دهنه کرن دگل حسده رفيقتنا إلهام أحمد موجودة هفالا ما إلهام أحمد لبروكسليا الوی دره دگل وزارت دربین همو أوروبا دا أخوة دانستاندن که دا کوبالان بکش نسر بیراوشه اف ارشا نامروانه یا تتکرن و ام بین سر گوتوبیج و دانستاندن دنابرا و هتشه دا آنجی حکومتا و گهزیا دمشقه و کمسده و دانستاندن لگل هتشه هیا؟ أول تواصل جرى مع هيئة تحرير الشام هو كم بيوندي تقال هتشه هاتيكرن فكرنا دروازه بو داكو خلق اما چادرگهن اشرفیه و ترافعات بهنه و گوهستن اوه کارک ارینی بو و ما سپاسیا وانکر هر واسا مال دیرزورشی پیوندی بو وانکر دماکو هزن ردع العدوان هاتن داكو بگهنه دیرزور پشتی کو رژیم درکتی و هزن هسته بو چند روش الویره مان داكو بهنه پاراستن لإرشن داعشه داكو هیچ والهیک چه نبه و داعش نبگره نافچه دماكو هزن تحرير شام هاتن ام دقل وان ريك كفتن كو او بهنا ويدري وام فقرنا سنور الروباري والروباري فراد ببا سنور الدابرين اردنا فرما وان ومشان داكي بيوانديان بيك آني دقل حكومة نهاية دمشق وام دكارن دقل وان بدانستان دقهين انجامان وام دكارن دقل وان بريار سوريان كنجي افشان هاتيا بيك اني هني مسديه همو سوريان بيك و ايك بخين الذي اخر ذهاب وفد ياك وكريكو شان دي مسد قصد يان ربريا خسر هر نافچه اف جنگ نهايه يكو نافچه سرسنور تركيا ده تكرن جبر هرشين كو هنه دما کو اف گفن نمینن شان دما د آماده به دا کو بچه شامه سرباری و چند دانشتاندن هنه دیگل لسر آبوریا ولاد لسر پشتوانی کرن لآبوریا ولاتی و بارا من وزیر بازرگانی باس لبشک جوان دانشتاندنان کریه و ام دا آماده اینه پشتوانی خلکی خواب بکن لروی آبوری بحثا دیالوگا کردی جی تکرن لروجاوای کردستانی هنجی دوی دیالوگ دا بجدارن؟ الحوار الكردي هو دیالوگا کردی دا خازیا ما بردوام ما ببراین ما لأنا کسی لأوان بردوام غرور هبوا دفن بلندية هبوا و خواه هردم وكا بشك جي اتلاف ديت يكون ها اتلاف لدرفي بياريه بشتي كو اف گورانکاری هاتیا کرن لانن اتلاف چون شامه دا کو اوی پروسس سیاسی بدزن بی کو هیچ رولک تده هبه براستی پیوسته سرطا دگل براین خواه روش آوا باخفن و به هفره بریار بدن کچا و مافه کردان لسوریه دستبر بکن و پشره ده آماده بن با هر خونه که بهید به هفشه که باشه تبحثا دیر زوره کرد بخوشی خلکه دیر زوره تا گود کن ها چمه فرات سینوره دنا برا هزن حسده و ردع العدوان ده يعني او هيزن سربرد العدوان نهاتنا آلية روشهلاتي چمي فراتي؟ لا لن تذهب لأن هذا أيضا جزء من الاتفاق نخير نچونه چونگو اوجي بشك ركفتن اكو بنيواندگيريا امريكا هاتيا كرن ركفتن دبشه سنور ما روبار فراته لو رجمل سربه لهفته گشن بردوام بن داكو دم دهاتی دابزان کارشا اپراسیون لوین افچه بهنه ريبرن و اگر حکومت به سوریه بریال سرحات دان و کار قناق و گوهز بردوام بو رنگ
في منطقة لێکتێگەشتن باشتر بیت کە چاوە بەهەڤرە ناوچەیە دێرە زۆر یان چی ناوچە ڕقی بهێنە بەهەڤ بەش پێشنیازەوە بۆ بەیەکێ چییە؟ أول شيء نحن كنا مقترحين وعلى قناتكم في رودا وكنت قد قلت دەستپێک ما پێشنیاز کرد بوو بەریان هەمن کەناڵی وەژ ڕووداوێ پێشنیار کرد بوو کو هەسە دە ببە بەشێک ژێ سوپایە سووری پشتی کو لە هەف هاتنکردن و نەهاژی کو ئارتێشە سووریە دێتە پێکینان ئەم وەکە هێزن سووریا دیموکرات دێ بەشێک بن ژێ ئارتێشێ و ئەم پرۆسەیە و ئۆپەراسیۆنێن بەرگری خۆکردنێ لە وڵاتێن لە ناوچەیان خۆ لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە برێڤە ببن بوی ئەوەی کو ئارتێش بریارێ لێ دەدا ئەvە وەکو بەشداریکردن لێوەکە پرۆسەیە سیاسی و ئابووری و بەشداربوونامە ئەم دەبێژن ئەف چاوکانیان هەن چاوکانیان هەموو وڵاتینە و ئەمێ وان هەفار بکەین بە ئەوەیەکی گونجای کو خزمەتە وڵاتی بکەوەکە سووریا و نەها پەترۆل ژناوچەیان ڕێبەربەریە خۆسەر دچە بۆ شامێ؟ لقد كنا ننقل النفط ما نفت د قۆناغا berê de ve diguhêst da ku alîkariya xelkê xwe bikin yê di nav de û me giringî bi nirxî nedda û me dixwast alîkariya gelê xwe li Sûriyê bikin li her navçeyê bin û niha jî hîç rêgiriyek nabe بۆ vê madeyê giring da ku xelkê me Sûdê jê bibîne û ev e jî amajeyeke bo mitmane û peywendiyên baş em dibêjin me çavkaniyek milkê hemû gelê Sûriye. أنا أعرف الآلية التي يمكن أن تنقل فيها المساعدات النفطية. Ez bas lütfen nakim kanê neft çawa dihête veguhastin lê petrol dihête veguhastin bo parzîngeha Hemsê û beşeke wê ya parzînkirî bo me dihête Pirsa min ya dawî derbarê Hesedê ye digot ku bibe beşek ji artêşa bêya Sûriye. Hesedê weke keyanekî di nava wê weke laşekî leşkerî di nava wê artêşê de cih digire yan her bi temamî yani ştek bi navê Hesedê namîne. يمكن تغيير حتى الاسم Tenane dikare navê wê jî bête guhertin çunku di encam de di me rêveberiyeka serbazî ya hevveş hebe û karê serbazî de diyar bike karê çawa Hesedê jî têde beşdar be. Ev dimîne ser danûstandinan kanê çawa pêkhata bergiriya welat dihête danan. Yani şuna navê Hesedê? Nexêr. Dema ku artêşa Sûriyê ê girtî dihête pêkînan em dê beşek bin ji vê artêşayê girtî û dikare Hesedê jî bi awayekî xwecihî kar bike û bergiriyê ji navçeyên xwe bike weke asayîş û bi gelekî spas bo te birêz Riyad Derar hevserokê nivîsîngeha şêwermendiya Mesedê ji Viyena Tûmêvanê me bûye.